Angel. Angel temen tuturamu. Iya, makanya. Angel temen tuturamu. Halo teman-teman. Wah, ngapain ini bocil? Bocil. Kocak dia teman-teman. Ondel-ondel lagi jatuh. Bocilnya ngapain? Wih, ngapain? Ayo bangun, bangun. Tuh, wah. Ya, nggak kuat ya. Cara masuk ondel-ondel. Tuh. Ya, bulu matanya lepas, copot. Bulu matanya nih, copot. Dah, biarin dia, biarin. Ayo, jalan-jalan. Ayo jalan. Ondel-ondelnya lambat. Maklum, ondel-ondel aki-aki, engkong-engkong. Ya ampun, jatuh. Baru jalan jatuh. Bocil, bocil. Ayo bangun, bangun. Ayo bangun. Akhirnya ondel-ondel digotong. Hahaha, digotong aja dah. Capek, gotong-gotong. Hati-hati Del, jalannya licin. Licin. Kuat juga dia. Kecil-kecil, tenaganya kuat. Ya, buat mainan bulu matanya. Bocil nih, bocil yang lucu-lucu. Itu punyanya ondel-ondel. Buat mainan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah, dadah. Terima kasih.